I moram da kažem da su Srbi zaista nebeski narod. I to se pokazalo na primjeru Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kad su nama pokušali da otuđe crkvenu imovinu, sve što je bilo u tom momentu, Srba i Srpkinja, i mlado i staro, i studenata i doktora i intelektualaca, svi smo bili na ulicama. Borili smo se ne za plaže, ne za hotele, ne za ležaljke, nego za ono što je u srcima, što je u dušama našeg naroda. S druge strane, politički predstavnici Albanaca nisu imali nikakav odgovor konkretan, osim neke prazne priče u Skupštini i u vladi. Ne samo da nisu napustili vladu nakon ovakve odluke, nego su rekli samo probajte da nas izbacite. Pa kakav je to otpor? Neko ko će pola grada faktički da vam uzme, pošto su Albanci dominantna većina u Ulcinju, a imate njihovu reakciju samo probajte da nas izbacite iz vlasti. Dok god oni sjede u toj vladi koja je izglasala taj zakon sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, oni nisu oštećeni u tom slučaju. Oni su saučesnici u otimačini sopstvene teritorije.